Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Bali Inyoman Sugawokori mewali ngelingang samian angge mangda sida nyaga tur ngerawat antuk ngawangun LPD Sane Becik. Melarapan antuk stata utama yang prinsip kehati-hatian dados lembaga keuangan ring tengahin pandemi COVID-19. Panglimakan pandemi kantos mangkin durung sida nyihnayang pacanggelis matilar. Wakil Ketua DPRD Bali Inyoman Sugawokori mausang, sajarane ngelola keuangan mangda kejantenang becik, fungsi sosial sani presida kemargiang, fungsi kehati-hatian, pinaka dados pengelola dana kramel. Sugawokori nureksain kanton wenten sani durung uning turwantah mapikayunan, kewentenan aset sani kaklola LPD, pinaka duen LPD menados sida kaanggen na pikimanten. Kasujatian nyane wantah dana LPD ake pisan sane patut kedagingin sajeroning pabuat tur amongan nyane. Punika mawinan Sugawokori mapengabdi LPD sidang laksana yang fungsi sosial sekadi dana sosial, dana keanggen desa adat, miwah dana kesejahteraan yening sampun kacumpuin oleh samian angge. Sejeroning nyaga kewentenan LPD ring tengahing pandemi COVID-19 kekawitin antuk ngelaksanayan restrukturisasi biaya efisien. Raris kelanturang antuk restrukturisasi pinjaman sehat taler sampunang ngicenin kredit yening Matio sering misi LPD. LPD taler patut becik nureksain pos pengeluaran dalam jangka pendek. Rindra Devita, Bali Pos Nguningayang.